Hola amigosi, ja sam Joca i danas za vas igram Teenage Mutant Ninja Turtle. Nevjerovatna igrica amigosi, krećemo sa igranjem. Verujem da svi znate ko su, šta rade, kako žive ninja kornjače. Igrica je nevjerovatna, imam to pravo da joj kažem da niko na Balkanu nije snimio ovu igricu. Krenut ćemo odmah sa story modom da vidimo o čemu se radi u ovoj igrici, da li iz ove igrice stoji neka priča ili ne. I evo odmah imamo da odaberemo karaktera, dakle Leonardo, Rafaela, Michelangelo ili Donatello. Ja zaista ne znam koga da odaberem, ali hajde, neka bude Michelangelo. Michelangelo je najotkačeniji od svih, inače igrao sam ovu igricu već, ovo ćemo preskočiti. Stage, ovo sam ja prošao ove sve stage-ove, međutim nemojte se brinuti, ovo ćemo sve snimiti i svaki stage će biti jedna epizoda. Dakle idemo prvo da se borimo protiv Bepopa, vidite kako je ružan. Difficulty stavit ćemo, naravno easy, ja za drugo nisam. I amigusi, dakle krećemo sa igricom. Ima nevjerovatnu grafiku koja mi se jako sviđa. Evo, pogledajte o čemu pričam. Grafika je prebrutalna. Mnogo mi se sviđa i verujem da će ovo biti jedan od uspješnih serijala, jer kažem, imam to pravo i daću sebi za pravo da kažem da ovu igricu niko dosad na Balkanu nije snimio. Tako da, idemo da vidimo u priču. Ok, oni sad ovdje vide stopala, ninja stopala. As much as I prefer to use my head, my gut's screaming that this is just a precursor to something larger. And my gut's screaming that it's time for an extra large with anchovies and sausage. Forget it, Mikey. We need to find out what the Foot are up to. Let's move. Maybe just anchovies? Ok, pogledajte vi ovo. Nevjerovatno, stvarno brutala. Ok, evo je April. I evo već krećemo sa igrom ovdje. Pretpostavljam, da. Već krećemo sa igrom i naravno mi smo Michelangelo. Ok, treba da pobijemo ove ovdje slepce. Vidi ga Michelangelo kako igra, o bože kako je dobar. I krećemo sa bitkom, dakle, pogledajte vi borbu. Što se tiče grafike, stvarno je predobra. Pogledajte vi Michelangelo. Da će ga ti dođe da ti pokaže zeka gdje pije vodu. Inače imamo neke ultimativne napade, evo sad ću da vam pokažem tipa ovaj napad. Ne, stani, aha, CTRL, malo sam se zeznuo, znači ovaj napad. Taj napad. Onda imamo napad, ovaj napad. What the fuck, ovo nije napad, ovo maši napad. Da li je ovaj Michelangelo normalno? Ok. Inače, svaki stage se završava bossom, koga treba naravno da roknemo. Tako da treba da ga roknemo. Inače, ovdje se nalazi svaki put blizu stage-a, dakle nalazi se ova kanalizacija gdje mi možda kupujemo ovakve stvari. I ja, uvek kupujem picu, pošto su pice najbolje. To vam je kao health, tako, i ništa više nećemo kupiti, dakle idemo nazad. Pizza je health najbolje, imati neku municiju, nešto, ali to kažem ne koristim, zato što sam mnogo dobar i ovako pa ne moram da koristim. I idemo da roknemo, ok. Inače ima ovdje da se upali infrazrak, aha, to se na E pali, da. Ovdje možete vidjeti kroz zid, možete vidjeti koga da napadate i iz prve ako udarite nekog, on je gotov. Tako da, to je to. Ajmo da roknemo još ovog, samo imamo gore, aha, dolaze. Inače možete se penjete po zgradama, možete vidjeti bukvalno gdje želite. Samo ja da vidim gdje se oni nalaze likovi. Vidite, sada upalite ovaj i vidite gdje se nalazi. Sad se penjemo gore, opa, dođe ovamo. Ok, kada imate dobru braću, imamo i ovdje još, ne, sve ste likovi, evo su ovdje gore likovi. Op, vidite kako leti sad. Ok, ajde dođemo, idemo. Evo vidite, to je taj combo napad kao neki.
imate i ovaj combo napad i imate i ovaj combo napad. Ja sam iskoristio, sad ću se iskoristio. Sad nakon određenog vremena prestajete, točnije morate da sačekate malo da vam se napune ti napadi. I ok, to je completed. Završili smo i ovaj deo ovdje. Još ostalo je do... još malo dakle treba da se bijemo. Ok, sada gdje ići? Šta raditi? Ok, ovamo. Tu ste, dođemo. Opa. Opa, stani. Aha, evo, dođemo. Dođi kod čika Majkija. Bam, 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 bam. Šakala bum. Ok, idemo. Inače na kraju borit ćemo se protiv Shreddera, naravno. Logično, što je i logično. Ne znam zašto skupljamo ove kao smaragde, šta je ovo? Emerald. Da, nemam pojma, ali je ono. Ok, evo ga. Helicopter. Be careful, bit more careful. Da vidimo gdje se nalazi, gdje idemo. Aha, tamo. Opa, ovdje. Sada oni ovdje. Pogledaj ovo, oni uništavaju picu. Sad ćeš ti da vidiš čiju picu ti uništavaš. Da li si znao da ja obožavam picu? Čiju mamu ti svoju poljubim. Razbili smo ih kao ništa. Gdje sada da idem? Aha, treba da obezbeđujemo ovo. Gdje se sada nalazi ovi? Dođe ovo. Ovo je nešto jači. Ne, pa je ovaj ima neki laser nešto. Tak, ne, opa. Opa, vidite da ti sve živo možete koristiti ovdje. Čak ni na ovo drvo ne možete, ali na banderu možete ovako se popiti. Ej, mnogo dobra fora. Pre dobra, ok, treba da, što treba da radimo ovdje? Treba da, aha, da obezbeđujemo. Ne. Dobro, pusti me da ustanem. Sad ćete vidiš, ovaj gore dron nam smara, ovaj krank, valjda se tako zove. Opa, da li ne mogu da ga, pogledaj ovo, koliko su samo skinuli healtha, ovo nema šanse da bude S rank. Dakle, vidjeli ste, misije se završavaju kao ocjenama, da bude S ocjena. Nema šanse, ovako bude A, da, A, nije S. Ali nije bitno, dobili smo ovdje neke bonuse, tako da unu. I sada da vidimo gdje da idem, što da radim. Idemo ovako, aha, evo ga ovdje još jedan nesrećnik koji će da umre. Bam, bam, ti si gotov. Još jednog mi se čini da sam vidio, aha, evo ga ovdje. Ajde, treba malo ovako da, kad već imamo, da te izpucamo. Ok, evo ga još jedan ovdje. Sada ćemo ovako. Vas ćemo ovako. Dođi ovamo. Kod čika Majke, ok. Sad treba se pobrinemo za ove. Dođi ovako. Inače, postoji ovaj napad, ovo destroy, što mi se sviđa. Ajmo. Šta sam sad uradio? Ok, gdje su ostali? Aha, evo, ovi su neki opasni. Tako je, bre. Tako je. Idemo sada. Ban i glass. T glass, nije I, nego T. Pritisni. O, complete, već je gotovo. Ok. I gdje ćemo sad? To je complete. Gdje idemo? Bank, aha, valjda pljačkaju banku sad. Dobro. I gdje idemo sad idemo, aha, ovamo. Dobro, idemo preko igrališta. Inače, pogledajte grafiku, meni se ovakva grafika mnogo sviđa i mnogo volim igrice s ovakvom grafikom.
da vam napomenem još jednom da će ispod svake epizode u opisu dole se nalaziti specifikacije mog računara, kompjutera, kako već hoćete, pa možete da mi preporučujete igrice koje da igram i koje biste vi volili da gledate na ovom kanalu. Inače bit će svačega, dakle snimam sve i svašta, evo, trudit ću se da budem što raznovrsniji što se tiče sadržaja na mom kanalu. Tako da što se tiče toga nemate brige. I ovdje ćemo da se bijemo sa onim velikim, sa onom mrcinom, sa nevaljalkom. Ajde, izlazi. Izlazi. Ok. Ovdje imamo i mali kao sketch. Ali si opasan. Ok. I sada treba njega da uništimo. Evo ja ga sad bombardujem sa ovim. Opa. Bombardujem ga sa ovim mojim napadom. Inače vidite, on ima health 5 od 5. Mi to treba na 0 da mu spustimo. Dakle, koliko to ima da se bije. I pogledaj, promašao sam se. Ne, nisam, evo ga pratim. To je dobro ako ga ovo pratim. Ne, skoči, dobre. Opa. What the fuck, šta je ovo bilo? Aha, to smo ga mi. Žestoko krenut, ne, kaže. Fuck, skinuo mi je malo. Opa. Stani se malo mrcine, idemo jedan, pizza. A i ovo vidite, znači imate i health, opa. Imate i health ovdje braće, tako da možete da vidite kako oni stoje sa healthom i Donatello je najgori. Ajde, roke, opet nije loše, 3 od 5. Gdje se sada nalaziš? Kako si ovdje? Opa. Dobre. Opa, ne. Glavno ima ovu testeru, šta je ovo? Motorna testera. Opa. 3 od 5, ovo će trajati malkice duže. To je Donatello uradio. To je Donatello, čim je ova boja ovako, to je Donatello uradio. Samo da vidim, ja moram da se pazim s healthom. Opa. Čekaj, bacit ćemo ovo na njega. Aha. A ti se to sviđa, dođemo vamo da ti... Fuck. Nemoj da pogineš, molim te. Pojao sam picu. Čak i ako poginemo, ja mislim da ćemo... Ne. Opa, to je bomba. Čak i ako poginemo, ja mislim da ćemo se staviti u nečiju drugu kožu, u oklop nečije druge. Tako da ni to nije toliko strašno. Ej, sad smo poginuli. I sada mislim da ćemo biti neko drugi. Da, bit ćemo Donatello. Zanimljivo. Gdje je to velik? Očekam se gore. Dođi, 1 od 5, ajde. Ajde, 1 od 5, opa. To je Donatello. Inače, čini mi se da je Mike najslabiji od svih ovih, ili je on najslabiji ili ja ne znam da ga igram. Ali Donatello i Leonardo pogotovo su dosta jači od njega. Nekako kako ja mislim. Opa, ne bombe. Dobro je, pukle su. Ajde se spusti dole i roke ga, opa. Tako je bre, Donatello bre. Trebao sam njega odmah da uzmem. Ali... Ne. Govali. Ajde. To bre, idemo bre. Kako smo ga sredili. Pored je bio jadan. Nije znao gdje se nalazi. Prosto mi ga je žao. To smo mi, ninja kornjače. Ok, ovdje vidimo sada stage 1. Sad ovdje vas za neki bonus i nešto. Ne znam šta je ovo, ok, idemo. Next. You are the finest sons a father could hope for. Naravno, mi smo S i ovdje dobijemo neke stvari. Fazne neke gluposti, nebitno. I da vidimo, ja mislim sada da ima priča na kraju. You green dweebs
think you got the best of old Bebop, do you? Well, you're so wrong. Bebop. Cause Bebop's the best there is! And that little piggy ran where? All the way home. Yeah, but he dropped something on the way. Legendarni crtani, stvarno. Cash, and lots of it. But why rob a bank just to leave the money behind? Yeah, no kidding. Imagine what someone could do with all that loot. Hello? Yeah, I'd like to order 2,000 extra large cheesy pepperoni Evo ga, specials majki and već 5,000 sprema, orders of breadsticks for mislim. pickup, please. Never mind, dude. Wrong number. Da li je to jeste. Ok, amigosi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se, iskreno se nadam da vam se svidjela, da ćete podržati ovaj serijal. Slobodno ostavite like, subscribeujte se na kanal, šerujte sve što vam padne na pamet, sve je besplatno. Ništa nije protivzakonito, slobodno činite što je vaša volja. Ok, amigosi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam puno što ste odgledali ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!